Ako pa naman ang mga nakapurpurma kawalan unay na anak kita nga babagan kaslam ka lamayaman na Indak nga maki birthday. asin og birthday Kadaji adam damo nga apukok mad. sinaw Ni Zia Tara, taga Kawayan. kintay o makipangan Nakiwan sa wakas mga kabaak nakadanong kami ni inang sirip nga sirip mabain sa paymet kasta nga talaga itikwa makiponsyon wano maki birthday data tag pa birthday ni Katuro data tag birthday nga anak na ni Baby Zia hindi napintas nga hipag ko sakbay tay nga mangan kabaak ket agkararag pa lang ni pastor and dawatin na ti pamendisyon na po Dios ayon permiti panagalan ni inangen pilyen na nagadumajin na po inahan niya kasta ti makiponsyon inang ito maki birthday ka iti kaadwam dayjay masida anya kay din ayan ni inang kaslama babain pa kita kakadwami nga mangmangan ni subo da nga subo ni inang ke pidot lang nga pidot met ngem nakadadumot diin na puy na syak man ki idi iti mangala damdama kitain nyo kabaak kasto iti teknik na kabaak basit laeng iti innapoy mo kasta tapos pilyam to dagijay na igado diba sige karga nga karga ni Ronald Vlog dayta chapsoy unuren na amin dayta nga putahe kasta tiki na durbab na ni kwa ni Ronald Vlog kita pidutan na amin dayta yung gana mapunpuno da pinggan na siyempre nagmukbang ngamin iti susop kas kada baguong kaya mamaminsan lang iti kasti nga ponsyonan ay kay permin ang akwan parta kanan ay ti manganain ati uri lag bitukol ti buksitain man iti kasti nga paspasama kin mga kabaak iso nga partakan tayon pati spaghetti alaan tayon pagpaatidog kan ti biag kunanda dayto nga pinuted-puted kumeteng kasano nga daytan anya nga lastugnan imparang napay o di ba mga lapay iti Shanghai di na mga lukatan da Jesus na sano daytan ingal-ngal-ngalen ng tulatan oy damo ni inang nagsublay nagpartak mga nangan ni inang permi magayam nga naparpartak magayam iso nang misyak ta magal alamat iti putukin putsinta ayan sige Ronald Vlog partakan tan og bitukol manin dagita chan ay sige inang ko aya papel kamaten nga papel subutemon iti mangan ta baka into nagawid ta balay kay susupkin baguong man ti sidaintan siyempre pasimple nakmat mga kabaak baka makita yun kita isubok na nagdadaktulan dito ito pabinyag ni Rohel nga Katuro iti page na mga kabaak ipalo yung isuna shoutout gayam kin na ating nga nakayelo nga kanayin nga agsubsubaybay iti vlog tayo siyempre agsubli akmanin napanak minangalan iti may isa nga pinggan nga nabtabuon nga malaglag to iti kabalyon busolve ko na lang nga road taman puro tulang iti nabati siyempre nabsog ni inang inlalaynan ni ko Baby Zia nagpabalon pa ni Katuro iti iyawid ni inang ken ni amang thank you kabaak happy birthday Zia